Abantu benshi bibazaga igihe gukina green card bizatangirira, dore ko byatangiraga mu ntangiriro z'ukwa 10. Ariko muri uyu mwaka wa 2025 habayeho impinduka zitunguranye, link itinda gufunguka bitewe n'impamvu zitandukanye. Ubu rero igihe cyo gutangira gukina cyangwa gusaba green card cyamenyekanye. Abakina bazatangira ejo ku itariki 16 z'ukwa 10. Aya akaba ari amakuru amaze ukwezi agiye hanze atangajwe na Department of State. Department of State yavuze ko nyuma y'iminsi 30 nyuma yo gukira itangazo ryayo hanze, green card izatangira gukina. Iyo minsi 30 yatanzwe ikaba irangira uyu munsi. Bivuze ko nta gihindutse, link isabirwaho green card ikaba izafungurwa ejo. Muri iyi podcast ngufi itaza kurambirana rero, ndagira ngo mbamenyeshe amakuru yose arebana no gukina cyangwa se gusaba green card, impinduka zabayeho ndetse nuko mwabyitwaramo kugira ngo mwongere cyangwa se muzamura amahirwe ngo mutsindire ikarita ya green card ibemerera kuba, gukorera no gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya burundu. Iyi gahunda yo gusaba ikarita ya green card mu mwaka wa 2025 hatagize igihinduka iratangira ejo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 ikazarangira ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11. Bivuze ko abazakina uyu mwaka bagatsinda muri iyi tombora bazajya muri Amerika mu mwaka wa 2027, ariko result cyangwa se ibisubizo byabo bikazajya hanze mu mwaka wa 2026. Impamvu zateye gutinda gutangira gukina green card iz'ingenzi n'ebyiri. Iya mbere nuko Department of State cyangwa se US Government babanje gushyiraho gahunda cyangwa se systeme nshya yitwa $1 application. Ibi byatumye habanza kuvugururwa systeme kugira ngo hashyirweho gahunda yo kwishyura $1 kuri buri application. Byumvikane neza ko umuntu azajya yishyura $1 kugira ngo ubusabe bwe bwakirwe. Iyi gahunda ikaba yarashyizweho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Trump. Iyi mirimo yo kuvugurura systeme iri mu byateye impinduka muri iyi gahunda ya green card bituma yigizwe inyuma. Abazakina green card uyu mwaka bakaba basabwa kwishyura $1 binyuze kuri Visa card, Mastercard, Credit card cyangwa se Debit card. Abanyafurika benshi kuko badakoresha amakarita baribaza niba ari uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe za mobile money. Igisubizo kuri iyi ngingo ni yego. Abantu bazakoresha mobile money zabo bishyura application ya green card. Iyi niyo mpamvu ya mbere yatumye green card itinda gutangira, kubera ko byasabye abatekinisiye kubanza gushyiraho uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ibyo byose twabonye haruguru. Impamvu ya kabiri kandi nayo ikomeye ni ihagarara gukora rya guverinoma ya Amerika, government shutdown. Ibi bikaba byaratewe no kutumvikana hagati y'amashyaka birahanganye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atarabashije kumvikana ku buryo bwo gukoresha ingengo y'imari ya leta y'uyu mwaka. Ibi byo kutumvikana byatumye abakozi benshi ba Leta ya Amerika bahagarara gukora, hasigara hakora b'ingenzi kurusha abandi gusa, nabo kandi bamwe muri bo bagakora badahembwa. Ibi nibyo kandi byatumye ambasade nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarika imirimo yazo imwe n'imwe mu bihugu byinshi bitandukanye harimo n'u Rwanda. Iyi mpamvu nayo ikaba iri mu byateye gutinda gutangira gukina green card muri uyu mwaka. Kuki hahiswemo iyi tariki rero? Nuko Federal Register yatangaje amategeko mashya agenga gukina green card, harimo no kwishyura $1. Federal Register ikaba yaratangaje iri tegeko ryo kwishyura $1 mbere y'iminsi 30 iri burangire uyu munsi ku itariki 15 z'uku kwezi. Niyo mpamvu hatagize igihinduka rero gukina green card bitangira ejo ku itariki 16 z'uku kwezi. Ariko nanone hari amahirwe menshi yatuma iyi tariki ihindurwa kubera government shutdown twabonye ibyayo hejuru. Abashishikajwe no gukina uyu mukino w'amahirwe baba bitegura bashakisha amafoto akwiye mbere, kuko ifoto ni igorana cyane kurusha ibindi byose. Ku musozo w'iyi nkuru ndabashyiriraho video igaragaza ibisabwa byose ndetse n'uburyo watunganya ifoto yawe ikaza yujuje ibisabwa. Murebe muri end screen y'iyi nkuru murasangaho video. Ibi byo gutinda gutangira gukina green card si ubwa mbere bibayeho, kuko no muri 2017 habayeho ibibazo bya tekinike kuri website isabirwaho green card bituma Leta ya Amerika ihagarika systeme yose ituma abantu basaba green card, ariko nyuma iza kongera gufungurwa ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 muri 2017. Guhagarara kwa systeme byatumye Leta ya Amerika isaba bari bakoze application imbere kongera gusubiramo bagasaba bundi bushya. Murumva rero ko ari ibintu bisanzwe kuba habaho gutinda gutangira gusaba green card. Nkuko twabibonye, iminsi yari yatanzwe na Federal Register irarangirana n'uyu munsi. Nta gihindutse ejo abantu baratangira gukora application ya Green Card Lottery. Ariko nanone mwibuke ko guverinoma ya Amerika itari gukora. Nawe byatangaza rero byigijwe inyuma nanone kubera government shutdown. Nubundi biramutse bibayeho, Green Card ikigizwe inyuma, ntabwo byabuza abakina gukina igihe guverinoma ya Amerika izasubira gukora bisanzwe. Nkuko bitangazwa na Department of State, ikanavuga kandi ko habayeho impinduka muri process ya DV entry.
Icyo nabibutsa ku musozo w'iyi nkuru nuko gusaba green card bitavuze ko uyibonye, ahubwo ni umukino w'amahirwe nyine, lottery. Hasaba abantu benshi cyane barenga ibinyacumi by'amamiliyoni ariko bagatoranyamo abana 50,000 bonyine. Ikindi nuko hari andi mahirwe menshi cyane aboneka yatuma ujya hanze bidaciye muri DV lottery. Ari inzozi zawe zo kujya hanze rero, wakomeza ukagerageza amahirwe ahantu henshi hatandukanye. Ugasaba kujya nko muri Canada, Swede, Ubuholandi, Ubudage, Finland, Australia ndetse na New Zealand. Aha hose batanga visa ku bantu batandukanye bitewe n'ibyo bashaka kujya kuhakora. Icyambere ni amakuru gusa mukwiye gushaka. Mwibuke murebe n'iyi video ibafasha gusobanukirwa uburyo bakora ifoto ndetse n'uburyo basaba green card. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.